Kani gadega Pati CTV. Kom Shibenta na gajing rakhi gajing tap sis pa sons nem jong khasi Giantia Presbyterian Girls High Secondary School pada kebenta ban penmi pisana kebenta kani gajing rakhi haka arphnyo trek mentau bra yayong ki bor penia jong kani school ringkat khasi Giantia Welfare Association kin pelong ye gajing ko mare ne kamarthan habai kran bikinong pathai ku bor kan trek mentau banai yayong Shillong Press Club kani kanun bakantop yo chairman jong managing committee jong kani school Reverend GPL Gado o president jong khasi Giantia Welfare Association ba G Rinbon bat ka principal jong ni school kong HM Marwin kilai thu ba kani kamarthon kan sang na ko pon ribujim step namo khar bat nya ling ba ka surok na jan madan waking wa amkra jingtang briu FCI jaya bat penkot hakani ka school hakani ka jing ko mare in phia ki saw benta ki nong ishim benta ta ka ba phia ak jing ye phair jong karta katai ki ba hapeng karta riu hadu khandai snem la ka jong ki ba prang shipo hadu khalai snam laka jong ki ba prang khatsaw snam hadu khatnyo snam khat pras snam shaneng Kani gadega Pati CTV.